hi nga swi endla ntsena loko hi komisanini hi ku aka vuntshwa bya ikhonomi bya tiko. I ndzhaka ya hina, i ya vana va hina, ikhonomi leyi i ya hina eka vumundzuku bya hina. A hi seketeleni tiko ra hina Afrika-Dzonga. Hungu leri ri tisiwa eka wena hi SABC na Proudly South African. Hlanganiso wa matimba lamakulu swinene. Hlanganiso wa matimba lamakulu swinene na DJ Prime na DJ Prime. This love, baby, this love.
fikile la makhwiri ya yena. Music video le one ka TV ni ririno ti ni rila bravela so serious ni rila look look video ka TV and then papa ka so 89.4 over 3.2 megahertz FM fucking so kubara tani one kwala kamngana FM comment 89.4 over 3.2 megahertz FM kasikede leyo ila ku twa ku meleka ngo wa sorry shima nje ukona nkazana beno da ku wena ya no angakona nkazana ngikumi la nwana ngilaba kona so mtutano vele phela meka sukela namuhla aba ngikuthi Paul lebikenda ka vele ihambana nabo ngari vele sara sima nongo ukona eka sikura namuntu khoniza ukona wena vele na Steve Abraham hello wena usibona njani Vota eka Twitter @papama_mlfm ya isweswo okay ya mayibonyoka ibikene ngakugumi nibi nangu kona Twitter Paul ka sikura namuhla ukura ngakona njani kwendleke yini kasi wangari kona bra mina alright labi sutari vele ngeyitwa kona ku humeleleni ka maka mbuyelo wa Twitter Paul ku nyika wona vele mbuyelo lo ku nga ri khale kwala ka Munghana FM komba ndlela Afrika-Dzonga eka rari ka n'hweti wani ya August ka lembe ra 2021 nandzaka ku hlangana kona is Mawunguti dyondzo vunyanyuri na mitlangu ile kaya ka swona hinkwaswo wa swikuma hinkwaswo wa swikuma usiku nenhlekani It's also fair that on Ambula Sugar Twitter Paul himself in Africa 5 minutes to 9 o'clock in the 1.6 on Africa Twitter Paul na Sugar Montai Gurna Shana Vele ku ona loko ku nga kona vele nga vanhu va maka COVID-19 ku le rivaleni laha wena tshama ka kona ke a ku xivutiso eka siku ra namuntlha ku lava tikhamera ya ku ona loko ku nga vanhu va maka COVID-19 eka lembe ra 2020 na 2021 hi maka ya COVID-19 kule rivaleni laha wena u tshamaka kona ke va vote endlela leyi va yingiseri vele 45% va ri ina ka mintirho yi herile 45% vanhu vo tala vele va ri lama ka mintirho kasi ke 42% va ri ina va fambile vanhu maxaka ni vanghana va lovile mhaka ya COVID-19 yi khumbe vanhu hi ndlela leyi kasi ke 9% va ri no a swi bihanga ngopfu 9% leyi vulaka sweswo vele va ri a swi bihanga ngopfu kasi ke 4% yona va ri hina a yi onhanga hi leswi vele va nga vutisa xiswona ka siku ra namuntlha vayingiseri Afrika-Dzonga kasi ke lava nga vota ka siku ra namuntlha 804 lava nga tsala kunene hi kume 33 wa vona lava nga hlamula kunene hi ndlela leyo kasi ke hina hi hlangana hi mvulu kwala ka Munghana FM makomba ndlela Afrika-Dzonga ke hi tlhelela ndzhaku va ra ku chelela mutlhela mara va hansi vukwala ku ciya power ya teka power vele vuya hi mfuno nakambe kwala ka radio ya wena Afrika-Dzonga i ndlopfu polani ndlopfu kumbe se nongonoko i ndlopfukasi Papama Afrika-Dzonga inaka. Oh man, DJ Sihle, Loyiso. Peace, love, and happiness. Uchongene ni kisha alichiki